u banci. Račun, štednja, tekući račun, kredit, kamatna stopa, kartica, bankomat, depozit, isplata, ugovor, otvoriti, potpisati, pozvati, staviti, uzeti, doći, formular, novac. Dobar dan, želeo bih da otvorim tekući račun. Dobar dan, naravno. Da li ste već klijent naše banke? Ne, nisam. Ja sam strani državljanin pa bih želeo da saznam više informacija. Razumem. Da biste otvorili tekući račun kao strani državljanin, potrebno je da imate pasoš, boravišnu dozvolu i dokaz o adresi. Takođe, možda će biti potrebno da potpišete ugovor o uslugama banke. Hvala na informacijama. Koja je kamatna stopa na štednju i kako mogu staviti depozit na račun? Kamatna stopa na štednju varira u zavisnosti od vrste štednog računa koji otvorite. Depozit možete staviti na račun preko banke ili bankomata. A kako mogu izvršiti isplatu sa računa? Isplatu možete izvršiti putem bankomata ili dolaskom u banku. Takođe, dobit ćete debitnu karticu kojom možete plaćati i podizati novac. Odlično, sve je jasno. Da li mogu sada otvoriti račun? Naravno, samo ispunite ovaj formular i priložite potrebna dokumenta. Hvala vam. Nema na čemu.